1,434 स्क्वायर किलोमीटर के कार्बी आंगलोंग along ले लो लसी लद्दाख कार्बी आंगलोंग कार्बी आरात दोan lapen के akaprek tribes a communities a tum sita me laddaga bangke alang li tum sita thang a differences chewan we pin pen nanga cherap nanga chitu duni bang pan ke ne li tum আমি ৰেটাৰেট কৰিছোঁ আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ মেঘালয় কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো বাউণ্ডাৰী তাত কোনো ধৰণৰ ডিছপিউট নাই যদি ডিছপিউট আছে তেনেহ'লে কোনোবাই পলিটিকেলি মটিভেশ্যন লৈ পেলাই এইটো ক্ৰিয়েট কৰিছে গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিছপিউট নাই 1951তে এইটো ৰিজল্ভ হৈছে 1950ত এটা কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল সেই কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিতে সেই বাউণ্ডাৰীবিলাক notify kora hoisil gotike Karbi Anglongor jitu boundaries it has a well defined boundaries and there is no dispute along Karbi Anglong boundary along Karbi Anglong and Meghalaya etu hol amar kothatu gotike ohom sarkare jitu podokhep loise hetu ki uddeshyo loi podokhep tu loise etu kobre gotike give and take tu ami accept koribo nuaru aru etu ami accept nokoru 1951 পৰা আৰম্ভ কৰিলে নহব কাৰ্বি আংলঙৰ বাউণ্ডাৰীৰ কথা ক'লে আমি 1951 আগলৈ যাব লাগিব তেতিয়া সেই আগতো আমাৰ এটা কাৰ্বি টেৰিটৰি আছিল সেই টেৰিটৰি আমি যিটো লাৰ্জাৰ টেৰিটৰি কাৰ্বি টেৰিটৰি ট্ৰেডিশনেল টেৰিটৰি এতিয়াও হেতু প্ৰেক্টিস কৰি আছে সেই ভিতৰতে আমি আছো গতিকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ডিসপিউট নাই বাৰে বাৰে আমি কৈছো কোনো ধৰণৰ ডিসপিউট নাই গতিকে এইটো ব্লক 1 ব্লক 2 আৰু খান্দুলি পেচিয়াৰ যিটো ৰিট্ৰান্সফাৰৰ কথা কৈছে সেইটো আমি একচেপ্ট নকৰো এটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো আৰু কৰিমে আগতেও কৰিছিলো এতিয়াও কৰিছো আৰু ভৱিষ্যতলৈ কৰিম ননকে আলাম বাংলা সনলো নীলি তুঙ্গু বাংলা হেলো কাৰ্বি আংলং সং কে দোআনা তুমসি তামে চক জাম যে দেছি di pasi ing tur pasi si ethe versi litum ningje nai lasi nelitum ahin penke Karbi Anglong song ke doana tum phan kachuning ria bang ke lahen lo political party non political party song ke doana tum bang aphan kachuning ri ke lahen lo alang litum ta wang nangi wang si nang pa prang si tum labang so phut thak ke party song thang chipu pepin pen de passing tur pasi si pilema arjap thip punai lasi immediately nilitum boriji la kadu kavya song political non political atum phan anta hangsi laso banganil tum khachuningri doji la anparta kopilama the first responsibility ke kopilama council long sidolo lasila council sor bangke immediately the autonomous council should react la penke they should convene an emergent session to discuss over the issue laso puthak alang litung emergency lesson session che phasi ko pilma la bangso puthak chingki nai moreover landa galilang alang litum council pe namata ko pilma political party doan all party meeting phasi laso puthak chingwai pe menangi la pen ke alang litum sitame ke claim nangi angdeng doan sitame alang litum along copy a records or documents doma laso tengsi hala bangso regional committee along alang litum Jetham dun cepeklang dun pek pemenangi lan parta ilitum elected representatives do MLA bang athom do bang plido alang litum sitame ilitum MP sitame konat a level appropriate level long bang alang litum sitame pumat ing samri do clip bang achokche alang litum sitame ase chepe do do nai lasi long le phelang ke litum cheraining along le jong se ave pulotang te kopilma a council da vedet pu along lejong se avedate six schedule da intang telo along lejong se avedat puluang te autonomous state avilu lasila bangso autonomous state sining pen long ledak with we chelege kesing miji gele council da dak lege pang tang mi damikel ilitum ke ha cheklo long so long lege colony ke chipi dam thege tum su okol Karbi Anglong karone noy ohomor karone ohome jodi eneke area bilak di thake tene ohomot goi ki thakibo Nagalandor logot जितु डिस्प्यूट हेतु सेटल हुआ नाय अरुणाचल प्रदेशर लगतो एरिया আছে মিজোৰামৰ লগতো আছে এতিয়া মেঘালয়ৰ লগত जितु गिव एंड टेक पॉलिसी লৈছে হেতু गिव एंड टेक पॉलिसी তো আমি একসেপ্ট নকৰো আৰু আমাৰ মতে কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয়ৰ মাজত जितु বাউণ্ডাৰী তাত কোনো ডিসপিউট নাই কাৰ্বি আংলঙৰ বাউণ্ডাৰীটো ইজ ওয়েল ডিফাইন্ড
1950 এটা কমিশন গঠন কৰা হৈছিল সেই কমিশনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ মতে ৰিপৰ্টৰ মতে এই বাউণ্ডেৰীটো ডিফাইন কৰা হৈছিল গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ এটা ৱেল ডিফাইন্ড বাউণ্ডেৰী আছে আৰু সেই ৱেল ডিফাইন্ড বাউণ্ডেৰীটো ইট হেজ অলৰেডি বিন ৰিজল্ভ লাচি লাডাখে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিছপিউট নাই আমি সকলোৱে জানো এতিয়া 12টা ছেক্টৰ আছে 6টা ছেক্টৰটো অলৰেডি তেখেতসকলে 2টা গভৰ্ণমেণ্টে ক্লেইম কৰিছে the dispute over 6 locations had been resolved. That was in the March this year 29. Delhi goi Home Minister or উপস্থিতিত মেঘালয় আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ দুইজনে এইটো এটা পেক্ট সাইন কৰিছিল সেই সাইন কৰা পেক্টৰ মতে they have resolved the dispute over 6 location. Hey 6 location হৈছে ৰাতাবাৰী গাজাং হাহিম বকলাপাৰা আৰু এইটো খানাপাৰা পিলিংকাটা এইবোৰত ৰিজল্ভ কৰা বুলি কৈছে এতিয়া ছেকেণ্ড ফেজটো সিদিনা আৰম্ভ হৈছে প্ৰিলিমিনাৰী উইদিন 15 ডেজ তেখেতসকলে কি 2টা গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব এটা কমিটি গঠন ৰিজনেল কমিটি গঠন কৰিব এই যেটো 6টা লোকেশনৰ কথা কৈছে 6টা লোকেশনৰ ভিতৰত আছে কাৰ্বি আংলঙৰ ব্লক 1 ব্লক 2 আৰু খান্দুলি পেচিয়া এই কাৰ্বি আংলঙৰ সেক্টৰত এইটো পৰিছে গতিকে এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল apa juja phan bang kenor bang itu kad do we thut pet pel so bang ke song facility tum hin pen JCP hin pen itum junir lo la sela so putak details ke damja phan litum chairman dola akai crossing teron la pen robin rompi la si lang tum phan so putak ni ye phan junir Assam government la pen Meghalaya government chief minister akai hai Himanta Biswa Sarma la pen Comrade Sangma alang litum bahini second phase border putak Assam pen Meghalaya border puthak alang tum kachingwai dolo la pen la so kachingwai pen jaha ka alang tum lamrai ki pi dolo regional committee seng si along chi kidami Karbi Anglong autonomous council long tagawang ji pu lam pen chenglo pen an alang tum kachaparai dolo la sila so lam theu puthak pen sin le tum na tum phan la so kachaparai pen Karbi Anglong lo mata pisir pen pen Khanduli pen block 1 block 2 la pen ana tim long bangket nono boy bangket la second phase long bangket amen mangklang del la sila so putha Karbi Anglong sor hu 1951 pen non an ahut pen ahut election ahut ba kopine ahut la so lambang klang verity la pen la so putha political party pen chenglok hamphang song students organization tu pen chenglok pen ana to batai la so putha border putha che song lo la pen kham khelo setala so hormu bang state border pomat la il tuma muni to tum la da Karbi Anglong tum tan onta alam mina ko stand mokha ni tum pulo hamphang so ma chenglok ni tum JCPA lo la STL lo CCU hu pen dalo la pera kaprek SG pe chenglok APHLC Congress la pen an tum mangta mina organization pen alang tu la so puthak stand GP lo sa council so non ke dobo ma tum alang tum la so puthak non ta stand clear kali la sala pu government hini atum Assam government Meghalaya government tum cherai that pen itu malong le lan kipidun alang tum kroima krorke ma po bangke nil tum arjun tung du la sala so puthak nil tum JCP ahin pen ni tum ke matha bangke la serious issue lo apen theta ne issue lo la sila so ko pa jujia phal pulote nona por hot bangke itum khailam do long relam do pot border ba jiu tu long le bangke no tinda pulo agency da bang han pe pusian tinda ninje sta kam bangke itum pa chu dekhe pa chi the khere la sila so bang itum koi krip bang the bang ke ja paklang ya por lo la sila so phan itum aprang prang ma da chi ki pai zon pa do bong lo la pen la so puta Karbi Anglong itum do anasong atum chelang pet pen itum mesen theta na protest bang kapat doji phan litum ining hang JCP pen la sela solong bang ka to we organization Karbi Anglong long to students organization women organization apen racharya song ta alang la so puthak anu tin da ke ding pen la pen la so bang camera rap dam rap che song rap la pen la so puthak kham khit thip
pula sobang ke claim dia phan ni hang ke ni hang tu la sa anu ta song tin no banta ni tum ke chuni ri bang ka la lo la so puthak paprap jin beli tum chingwai padosi la so puthak ketan a protest bang claim ra pe dia phan ni tum hen chuni ri bolo la pen council sor il tum MP do MLA do ba pen la council long CM pen cheng lok EM MSC atum elected atum alang le tum bang la so puthak ka bang parti pe name ma council pe dame la sobang non anta ni dar bang ke di tum ke mangu dal lo athela ke theta ne isu kar bang lo non lo long ke long le phelang ado pina bang ke chipi ke chebar apor gali hala aprang itu 1951 long ke thik tang hala sobang south bang si la border bang ke thik tang lo puthora ko iltum ke thik tu na lang ke pek tu na lang ke puang ke la bang ke coin il ko thelo lake akola ke kar bang long along le bidong la meghalai tumen hala sobang ta ching sai et ilitum ching vai et ching sai era pc la so border demarcation mai ko claim lo alliance san lo la sen la pen ilitum la so bang ke karbang long pusi tum chipuang bob lo la so bang pa jute ke bang ke la ke ilitum ke chok chi ba ilitum ka paliam dek thelo la so bang ke ilitum pa judan ya pot ban pa judan ya pot la pen la so ka pa juje bang ke nor bang ke por peran nikan Troxkep nang pleng dalo